kuko ikaye zavuga gukana bumenyi kandi uyikura muri Kongo. Rero novuga rero yuko uno mwaka wa 2025 intererano ina nsanze ntubabazana byinshi kuko ikinyamakuru cyose kiriha icyo bitari editorial kavuga ati tuzokorera amakuru aya naya jewe ikintu bifuriza no kumuraba amakuru kubera uno mwaka turimo umwaka uzorangwa n'ibihuha n'inkuru nyinshi. Hari ibinyamakuru byinshi byamaze gutegura inkuru kandi izo nkuru kandi iyo hari periode y'amatora ibyo niko byaba. Ijambo igihe natangiye kubyumva mu 2023 ni mwari bwawe benshi muri ari na ababyeyi babo turashaje umuntu yavutse na abuze na gatatu yabitanguye kare nk'abantu arafite umwana mwiza ababitanguye kare nk'abafite twakarangiriye gato basanga muri ari umwana kugiye yavutse biba so novuga yuko ibihuha byamaho mu gihe cy'amatora ivyo naho bikwekera urazo babeshe mama nya yuko ari amamedia pour le moment aba kandazo navuka atakindazo bazeze pour déstabiliser ivyo bizobe mu bizi umva wowe ni wowe president w'ibya geto ndemwinjiye ayandika nairati kubera ni wowe utwaraje umva ni uzobazwa ibyahaje niyo mpamvu urinjiye mu gihugu baramwandika kubera ko baramwandika rero bisiguri ntaco TV niyatanga amakuru adurumba yaba umuryango wa ntaco zo utukumbuye mugabo ntaco TV nayo niyaduhereza amakuru atuma imitima yacu imeze neza urumva kandi yuko umuryango wa ntaco kandi namuzo uzawite iteka rikomeye cyane no mu rero novuga rero yuko shimire twebwe iyo intererano yanje n'umusangi nagomba gutaha ko nihe umurongo mwiza wanye ahanini n'ibihe turimo biratangura kandi mu ntago dibuka 2015 muri janvier février yabimeze bon kandi tufesh mugabo hageze muri avril byarahindutse kabisa abantu barabanye n'umujamo wawe babona sigiye atukura ukamuraba gutyo ukabona sana buji hawarayiba radio so bizire yuko iri TV ivutse mu ntango zo mwaka ari zo influencer n'izindi bibaje babonye muri takura abamwashaka nabi nako mantene biba yari n'ubara abantu bumva ngo bazi babakuru matora je mirebe ko navuye musina ikintu cyambere kadashimira Imana yo yashoboye gufasha mu munsi udasanzwe aho tugiye kwereka amakungu imwe mu bintu bigiye gutangura mu Burundi muri 2025 ni conference de presse ya mbere ibaye mu Burundi 2025 ikaba yitabiriwe n'abanyamakuru benshi cyane yitabiriwe n'abantu benshi cyane abanditsi bo ku maradiyo abakora ku mbuga ngurukanabumenyi n'abandi bakora ikintu bita influencer abantu bagiye batandukanye hano mu gihugu cyacu Burundi. Kuri uyu munsi w'izina tugiye kuba tumenyekanishiriza ibintu bigiye bikurikira. Nk'uko mubibona imbere y'amaso yacu ndibaza abakora turaba ku makamera barabona yuko turi kumwe n'abajene imbere yacu. Muri bano ukora mwaragira mariage muri bano bajene turi kumwe hano abajene bacirondeza ariko barapampa bari ku isoko rero batuzaniye ikintu nk'uko mbona inyuma yabo ariyo page niniya yanditse ko Ntaco TV. Turaza kuyaga ko byinshi kubyerekeye Ntaco TV yaje kwimenyekanisha uno munsi yitwa Capitaine none kandi gishimira abantu mwese mushoboye kuhashika ndabibutsa yuko tuzakugirwa ko ibintu bitatu bikurikira. Tuzagira presentation ya TV yacu nshasha, tuzaza gutanga contrat kuri uno munsi ku bantu bakora kuri ino TV, ndavuga cameraman na journalist. Eka turaza no kubapresenta twiriwe duhishije ino TV yacu ije kutwereka gusa ibiganiro, eka ije no kutwereka izindi mpano abajene bafise hano mu gihugu cyacu Burundi
cyane cyane mu ntara ya Bujumbura muri no reka tuzogerageza no kuja mu gihugu cyose igisorosoro birakwira ariko bavuga reka reke n'umiro basaba kubwizo nababwiye kumira amashina nshuti merci beaucoup reka twakire uwegukira cyangwa uwiserukira hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ashobora kutubwira idonido igishika kugira ngo abakora kugenda bafite igishika cyo kumenya byinshi abanyamakuru biteguye kuzo kubaza ibibazo murakoze cyane turakwakiriye mutamaje bashimira n'iteka yo kubabana imbere zacu kandi turanajya gutuma dushyigikira muri mwanya ngo twagiserukira ikinyamakuru nka cyo ngaha mu Burundi ariko ikinyamakuru nka cyo ni nica cyegukira abandi ngaha mu Burundi ikinyamakuru nka cyo dufite byinshi tugiye gukora ngaha mu Burundi kandi tuzokorera impano nyinshi zigiye zitandukanye cyane tukadushyigikira abantu benshi ndavuga mu gisata cy'umuziki tuzoshyigikira impano nyinshi zabuze aho zikorera cyangwa zabuze aho zigaragariza impano zayo igisata cya filime n'ubumenyi tuzoshyigikira abatekereza bamwe usanga bafite amafilimi bakora bayacisha cyangwa bayasohora bayaronse umusoro ukwiye cyangwa sapoti ikwiye icyo TV ni muno mwanya kugira ibyo gukora ibyo bintu batiga mwamwe atangiye akora ikindi nacyo gikurikira nacyo TV ntabwo ibyo gukora nka gikora gisanzwe nacyo TV izogenda ishika kuri bantu gukora ishika ku barwayi batsinda na bito kuko musanzwe mubizi yuko bino si turiko abantu twese twaje gufashanya cyangwa gufashwa bene nacyo TV baravuga ati ndayizanye ntabwo ndayizanye n'amakuru ndayisizeho inzira yo gucisha umugambi wanjye usanzwe nkora ubuzima bwiwe busanzwe mu gufasha no gushyigikira abantu runaka tugaza gukoreshwa mu kazi zigiye zitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi nibyaba ngombwa nacyo TV yari yemeje kuzosohoka n'igihugu kwamamaza ibikorwa biriko irakora mbere n'ibindi nacyo TV ifise muri uwo mugambi izosinyisha amakontra kuri bamwe basanzwe barabwira ubuzi kandi bafite ubumenyi abajournaliste cyangwa abakinnyi b'amafilimi abaririmbyi ugasanga umuntu ntabwo afise uburyo bwo gukora indirimbo cyangwa gukorerwa filimi azogira imyaka icyo kizoja kumugaragara gusinyisha amakontra abo bantu bisigaye nabyo kubashimira kama mu bitabye burya bavuga ati iyo uhamagawe kwitabirwa aba ari ibintu biryoshye cyane abarundi twamaduka imanza ziryoshye kandi n'abarakumatanzwe banana ziza kuba ruryoshye tukaza kwitega n'ibibazo biza kuva kuri mwebwe zo kwitega n'ibindi byiyumviro biri kuri mwebwe dushobora kongera muri nacyo cyangwa n'ibyo duhindura muri nacyo ibyo twashyikirizwa. Merci beaucoup amashi kumukobwa urakoze cyane rwose ariko turabona abambaye umwambaro ngaho imbere twifuze ko nabo nyine ngo turamusa twidondora bikabandanya biryoha turashobora guhera ladies first hariya ku bigeme twidondora gatoya tukamenya ibyo ajejwe muri nacyo ndayishimiye abandi ko mubibona umukobwa wiyemeje ngo neza arafasha abantu muri iyi mico kuvuga kuko yitwa Nacyo TV iyo Nacyo ni papa wanjye ari hafi ari hanze bakoze
Bonjour. Oui, vengan a saber. Não, por isso. Ok, nanjye tout d'abord mbaje gushimira kubona mwatwitabye byose kandi birateza nitwa Beka Iri nkaba umujournaliste muri Mico TV. Merci beaucoup. Maholo. So, amazina banita Bugovanje. Kwa mbona nga jana mkoba tukora kile msaka chini msakitani wazo journalist ndio tunaenda kwa cameraman. So, mtike kujishinda sana. Mtike kujishinda sana kwa kazi kwa kamera. Ikintu cya mbere kiryoheye ni uko ushatse korohereza abaza kubaza ibibazo. Biraryoshe kubaza ikibazo wamaze kumenya ati ndashadresa kwa naka. C'est-à-dire quoi wamaze kubona ati ikibazo mukifatisa hano no ngaha. Reka tubandanye ibikorwa byacu. Batubwiye intego ya Mico TV igituma igiye gutangura 2025. Batubwiye n'ikije gufasha abajene cyane muri uno mwanya. Reka ndabibira akabanga baje no kuduha umunezero kandi umunezero uzagutanga uno munsi. Hamwe mubona hari ibindi bintu biretse kugwa hariya hasi sibyo gamana kwa wundi yarwatugiye Muri mu bantu. hari ibintu biretse kugwa hariya tuza kuryoherwa cyane. Yego cyane usaba n'abakameramani kamera nk'izibe umuriro ntuhere hari ibintu uza kwerekana ibindi biryoshye cyane kurangiza. Rero nagomba mpe akaryo Sylvie wa Semavumba, umwe mu bantu baserukira urwaruka cyane rwose, umwe mu bantu bagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo urwaruka ruronke muri bijya rurondera cyane zijya mu bakoresha baronke iki. Reka rero tumwakire nawe nyine ashobora kugira icyo ashikirije kubyerekeye Mico TV, eka n'ikibazo yibaza canke n'intererano yoyi. Nifuza intererano cyane kuko arakomeye cyane n'umugabo kari uzi. Ese ni amor anasasa ama anagomba kugira na test kwa watu ibintu bitangwa kisha amazina menshi urinze mubona umuryango muri presentation murumva yuko ahanini n'umugambi w'umuryango umuryango wa ntacyo sumva abavukana umubyeyi ati ugomba kuba investisa mu mwene ibintu bikomeye cyane. Sinibaza yuko mu myaka 3, 5, 10 ibintu byari gukunda aho umuryango ushobora kumubwira ati ngoma ni investisa mu mwene. Biri byerekana yuko urugamba twatanguje kuva mu 2016 uruko rurafatira uno bwari ko bimwe mu 2016 niho je batanumwe turi kumwe nafashe ingo gukora online abandi bari kumwe ibintu by'amativi online ngaha ntagiye turabesha mu bindi abandi ibindi nabitanguje abandi babikora ku zindi nyungu ingene bikorwa ubuye no munsi abatangiye kuvumbura arabamenyekanye gusumba kuvumbura n'ikena bitanguje mu 2017 ibi byo kwa 2014 pana 2017 ko interview ya mbere y'iki 2014 ubona koresha ibintu bijyanye n'imyaka nagiye no kuri YouTube no muri atari muri February no muri Avril 2014 numva arahita imyaka 10 mbarucyo gihe n'ibintu bitataho kamuntu yashobora no kwishaka cyamenye n'ibyo zibuka muri 2015 imbuga gukana bumenyi kandi turi twishije tubonye no muturukwa habaye conference de presse n'indi abantu baza kwitaba ibintu mwene arahita imyaka 10
imbuga ngurukana bumenyi zaratubanje igihugu kirapfa kiraja muri koma burya cyagiye kurokoka mu nyuma ariko nyene kutubwira ko ikaye zambuga ngurukana bumenyi kandi kuyikura muri koma. Rero novuga rero yuko uno mwaka wa 2025 n'intererano n'ina nsanze ntubabaza na byinshi kuko ikinyamakuru cyose kiriha cy'ibitare by'editorial kavuga ati tuzokorera amakuru aya n'aya. Jewe ikintu bifuriza nuko muraba amakuru kubera uno mwaka turimo umwaka uzorangwa n'ibihuha n'inkuru mbi nyinshi. Hari ibinyamakuru byinshi byamaze gutegura inkuru mbi kandi izo nkuru z'ibinyoma mugabo bazira ko ikinyoma kirabukura. Babibonye 2015 barabonye nyene ibinyoma ayo byakoreye igihugu barabibonye abantu bagahunga bahunze kandi buri gihe iyo hari periode y'amatora ibyo niko byaba. Ijambo igihe waratangiye kubyumva mu 2023 n'umwaka bwawe benshi muri ari na abyibaho turashaka umuntu yavutse nanjua muri 2023 yabitanguye kare nk'abantu arafite umwana mu abatanguye kare nk'abafite twakarangiriye gato basanga mwiga amwana n'undi yafite biba so novuga yuko ibihuha byamaho mu gihe cy'amatora ivyo ntaho bikwepera ibibazo babeshe nya yuko ari amamedia Paul Muma abaho kandi azonavuka atakinda zobazeze pour destabiliser ivyo muzobe mubizi muri periode muzoba azoza makuru ngumba onaka onaba bamunyuje onaka bamwishe onaka rero hamwe by'abajene ubwe nibanje muri ivyo ifo yuko mugira amakuru akomeye kandi afise ingufu nyinshi aza kwapeza imitima y'abantu tuzobone amatora uno mwaka tugiye mu 2025 zotuna kuko ibintu byo kunda tamahora hari ibi nabyo mu kuyumvira abantu ariko baravuga wese kandi rero kugira umuntu ahunge cyangwa kumwe mu gihugu bifise mu ruhare rero nizeye yuko mu makuru uzokora muri ntaco TV kumva ni TV sinyo n'umuryango burya intwaro ya mbere ihera mu muryango ajya president aza gutwara ibindi birebire mugabaho kwanza se uko niho bihera ari ushaka kubibera mu gihe twajya muri se n'uko bijya ko kunga sinzi ko urabisuka kapitolo saka kujyamo anze bo gute se inde umva wowe ni wowe president w'ibya gito demwinjiye ayandika nairaje kubera ni wowe utwara yumva ni uzobazwa ibyahaje niyo mpamvu umuntu mu gihugu baramwandika kubera ko baramwandika rero bisigura ntaco TV niyatanga amakuru adudumba yabona umuryango wa ntaco zo utukumbuye mugabo ntaco TV nayo niyaduhereza amakuru atuma imitima yacu imeze neza urumva kandi yuko umuryango wa ntaco kandi zamuzobugize uzawita iteka rikomeye cyane no mu rero novuga rero yuko shimire iyo intererano yanjye n'umusangi nagomba gutaha ko nihe umurongo mwiza uhanye ahanini n'ibihe turimo biratangura kandi mu ntango bivuga byo mukenze muri janvier février yabimeze bon kandi fresh mugabo hageze muri avril ibintu byarahindutse kabisa abantu barabanye n'umunyarwanda wawe ukabona sigaye atukura ukamuraba gutyo ukabona sana ruzi hora yiba rabyo so bizire yuko iyi TV ivutse mu ntango zo mwaka ari TV zo influencer n'izindi TV bibaje babonye muri takura abamwashana nazo mbanga commentaire biga yari n'ubara abantu bumva ngo basi babakuru matora je nirebe ko navuye mu sinagiye kwishigikira kwa final so nari ninde ari ku final ya best influence bamwe yarahaye wano wa baramwe nagiye kandi bari banguye mu matora banande ngari byamuje ko twige kuba mahoro ibi niko ndabibabwira kuko muri mwebwe abantu bazobyoherwa n'amavyuzi bagende mu nkuru zitabara bitakura baraba hasi mu feri we barekiye banyurane kuko n'undi atsinze we n'ibintu ntazo za mwanya ngo bara ngo n'imana hakuna we barabi byawe
urabe inkuru zawe zikuraba hama gusa kiri important gusa ni ikintu nyamukuru cy'inyungu yawe n'amahoro kuri twese n'umutekano kuri twese iyo nyungu zawe nayo ngo naka ngo nyagiye matora ngo namba yatsinzwe zanga yatsinzwe babikuza muga ubwo amahoro n'umutekano uwo ni sawa kuko ibintu ushobora kubikora ibyo atabivuze kandi ahantu ibyo biturumbanira ni muri communication n'amakuru n'inkuru n'ijambo iryo jambo rero umuryango wa Ntaco twe turaba Ntaco TV babonye ko umuryango wa Ntaco ngabo Ntaco n'atugumura mbaya mbaya niba amka ntamuja kandi asikamwe baya yani ayo ngira muri muye oya mukina yani mukina nye mubaba ngabengera ngira hari iyo tunuya kame na baba sasa ngao turabanyamahoro twero turabanyamahoro muzozo makuru y'amahoro do turemeshe ibisigaye kugira amahoro inayo mpamvu turi kugira ngo dushobore kubakira namwe mushobore kuza ariko ibyo ko mutangura mwumve impanuro z'imyezi hari n'abandi baza kubaza ibibazo ariko ikintu kimwe yabajije ikigize nk'intererano ariko ni ikibazo narifuza yuko twokwiyongera inyishu ngaho yavuze ati linye mwe mukorera umurongo nimba iyi TV yanyu iri cyo kwerekana ibiki uzoba ari umuntu kuza kubaza ibibazo beno gushigikira abantu bagaragaza bafasha muri biki byose ntabwo tuza gutanga amakuru ntabwo tuza muri Merci beaucoup. Reka tubandanye umuntu wifuza kubaza ikibazo Silva mukanye cyatwakire reka tumanze twakire MC mugenzanje ngaha anye ikibuga cyo kimwitwa MC Iva umwe mu bantu muramuzi yagerageje gukora byinshi muri no mukino w'umenyesha amakuru yagerageje guca hirya ni arafise message yoshikiriza twese kari cyane yapfuye Ile Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Assalamu alaikum. Urakoze cyane ni MC Ivan umutima w'Uburundi bakuriye muri Sabato Media TV. Bwa mbere na mbere nagomba sabe tubande tukeze bano bene iwacu n'abashiki bacu kunamwe nziza kumvure bashoboye gutera tubakomera ama n'intererano bino bintu kubiza mu menga biroroshe gufata mikrofone menga biroroshe imbere ya kamera menga biroroshe ariko bisaba kwikomeza kugira ngo ushobore no gukomeza abandi bisaba kuja ku rutonde rwiza kugira ngo ushobore gushira ku rutonde rwiza abandi mbere yuko urumva neza yuko hari igikorwa kanaka cyangwa hari ijambo ugomba gushikiriza rizohindura isi cyangwa rizohindura igihugu cyawe bisaba yuko baza kwikomeza bakamenya icyo uri kurakora ibyo ari byo ikindi nacyo gira kabiri bigasaba yuko ibyo dukora byose mu ntumbero cyangwa mu civugo cyangwa mu cyubahiro tuvuga ati uko biri kose umurundi we wese ari hose agerageze gukundisha igihugu cyangwa akarangamutima mugenzi we kugira ngo uburundi buje ku rugero rw'ibindi bihugu biteye imbere tukamenya yuko icyo tegereza kutugira rero mwarinze muduhamagaza ni muri abana kugira ngo bishobore gushaka kugaragara icyo gikorwa cangira akabazo kamwe iyo umusodayi agiye ku rugamba agenda ku rugamba yiteguye cyane kandi agenda ku rugamba yizigiye intsinzi hari benshi baje tukaza nga muri conference de presse bakatubwira imigambi yabo no mu tutariko turabona ibikorwa byabo ndetse tutariko turabona niyo byahereye rero nagomba kubaza kano kantu nka mwebwe ishingiro nyamukuru muje mwifatikije uretse yo kuvuga ngo tuje mu muziki tuje gushigikira impano tuje ko akampuni yari yose bije ibifite ikije guhindura no mudusa amaterevizyo arenga 2000 mwebwe akabijya kiwanyu gahagaze kugira ngo ibyo tuza kwerekana dutangariza abantu
ibikorwa bishasha bigiye kuza baza kuburumbirwa n'agati n'akahe kantu gashasha mwebwe muje mwisangije sinzi uko mwanahuriye murakoze cyane hasigaye n'umwana mu maboko Merci beaucoup, MC Yvan. Ego. MC Yvan. Ikibazo cyiza cyane cy'umukozi w'umuhanzi. Hari amakuru menshi yaje akemeza ibintu byinshi ariko nacyo ikintu gishangire kandi uzokora nk'umugambi uzotuma abarundi bose bayikunda tugiye gushyigikira abantu tuzotembera igihugu cyose agenda abantu benshi gatandukanye yageze yifuriza buri wese ariko ndabwira ati buri wese umwaka mushasha turiye n'utundi uyu mwanya jewe mfise ikibazo kimwe gusa ikibazo bashoboye kuvuga ati twebwe tuzofata abanyempano benshi bazana amasinema yabo uko bashoboye kubivuga uburyo dushobora kuyacisha ese ikibazo cyane kivuga ati muzokora nk'aba bandi bashobora gushora amafaranga muri timu runaka ikina sinema kugira ngo mushobore gufata za sinema bakinye zishobore kuri TV yanyu. Bazozana sinema kandi muzogerageza kuzidandaza ari muzokorana nabo kwita abakinnyi b'amafilme ntabwo tuzogenda ngo tugure amafilme y'abaturage ahubwo tuzoraba impano zimwe zimwe tubona ko nazo dukora arazo dushikana nazo zikagira aho zigera abantu tukazishyigikira nazo zikazamuka ntabwo tuzobona kugira ngo bafite amafilme yabo bakorera no navuze barashobora gushoramwo mwebwe nka timu barashobora gushoramwo amafaranga bo bakakinamo bakazana mu gapostingi wanyu yego cyane icyo ni ikintu cyiza kuko ntibakigize ku bakinnyi gusa n'abaririmbyi bafite impano bakora gukurikirana usibye yo kuririmba ijwi ryiza ushobora kuza gitara ukabereka bakabona ko biri true biri barashobora kukuregesamo amanira ukajya mu isiyo nziza ibyo ugakora na video kuko n'ibyuma barabifise bazoza kubikora cyangwa kubitsinda rero TV iteguye bafite kamera nyinshi cyane bafite kamera zirenga kuri 3 bafite amamashini akomeye cyane bizabikora neza sibyo nayo bakoze yego ubundi umuntu ashobora kubaza ibibazo ari gusanzwe none umupromota wa kera akomeye cyane ndasabwa ndiba kumera amasizo ndashaka gukora ko nubwo ndasabwe kwiziga twari kumara kubatsa benshi muhanze ndajya kubona umwana w'umushitoki ashobora gukora imitwe nk'iyi yose tukaba turamuraba imbere yacu ni ikintu gikomeye so ndamuzi simbona nkaca TV zema kumera kwise ibintu ni byiza atebye ikibazo cyakuza yavuze yuko umuzokorana n'abanyarwanda mbega ko tuzi ko hariho ibibanza bimwe bimwe usanga batunganywa abanyema tukabategura amakonsiyo n'ibindi ntacyo bizofasha nimba izofasha mu mudukorana gute n'abadukorana nabo abanyema kuko namwe muzoba mufasha abanyema yego nacyo ndavuga nta n'uwo zirashobora gutumira faya hama nacyo kizi nawe bagasavuga ati natwe twatutangwe dufashije mu n'imana ni gute natwe tujya muri iyo kose kugira dufashe nawe muri iyi industry yamu ibintu leta baradofishura n'imeza ikibazo kigira kandi nashaka kugaruka harakunda kuba ibibazo mu matisi online mbega muzokorana gutara mu kugira edit n'ibyo n'ibyo bumve haba ikibazo kuko TV shashira tudakuza n'umuvuduko ariko hagire yaho usubira inyuma bitewe ufate nk'akabazo kabaye muri iki ndani kabahuzi n'abakunzi
kwiga iki kibazo rero gikemura gute cyangwa mudusura kandi muduhamagare siboko ahubwo akazi katabasha ariko mu gihe bashaka yaheze avuga ati ibinure akabyemera batora soko urumva ari ndabwa aragiye mpamvu yo kumuhagarika antabariza bamwita cece niyo mpamvu ubona twasanze abantu nyamakuru bakeya baba kandi turako dushobokana nabo umunyamakuru n'umukameramani urumva kuba nta ivyo kutugura bizohaba kabiri ikindi naco barinze bagutumira kugira gushyigikira igiteramo cyangwa urubanza runaka gusa umunyamakuru uri bwato umudandaza nawe ushamo amafaranga bivanye n'uko n'uwo muntu wawe ahagiye icyo yungukako uzi uri kubadandaza impano y'umurindi wawe cyangwa umwana wese kugira nawe ugire inyungu ugire na polisi uza kuronka amafaranga wawe abantu kuze ngo aragoye kuko turazi yuko iyo umuntu adandaje umuntu ariho kuri kenshi ubwifatiye n'uwo bana n'igihagararo cy'umuntu ubu batsimwe baza gufata harimo gushyira hamwe na bivuze ngo babona bangana rero tuzura impano y'abarindi bacu cyangwa abarinzi bacu ba Kristo ama tubashire kuri twiyabo wanyuzwe sana sana reka tubandanye n'ikindi kibazo kidogo turashafise ibibazo binini bibona bisigaye ariko naje nakwamamaza akabazo kaza kudufasha kubaza ati location ya kuko abanyempano baza kutumva baza kuzibona mu contact gute na ati location isangane yani kuzitumura bakibaja kamanya namara bakiyani bakugani na adresi amasire natwe kugira tuyagana sibo kati vuba tugikumenyeshwa ikibanza ariko ushaka turonka kuri fasankomye ya uzi kuri YouTube express ikosimane merci beaucoup Nubwire kwa public. Nubwire public. Ibiganiro ndetse ni public ibiganiro reka mvugizi wanjye twasanzwe kugira ku kibazo kari gusanga Mwese kamera mutsinze kumeze neza. Nibaza cyambere nanjye ikibazo yavuga ko cyashonye cyashagaza ko bari bakubwira ati tuzokora benshi abanyempano ubwabo usanga bya bintu ko tubabitsa ku baturetse isafu ikomeye cyane y'abaturage amakuru y'umusoro w'isekukira kuvuga ni uko nyuma baratewe ubwato kujya bari ibyo birarabara bya bindi usanga nyine amakuru nyine aho byo kugira gusuzumwa mara umuririmbyi ariko arabyumviye cyane kumenya impano ukuntu bavuga iyo yabo agira kubasanga niba ari ikibazo cyo kubabwira ababwira kwibaza uno munsi ariko ariyo kugeza mwarimu wose aho mwaronse abanditsi n'abamenyeshamakuru bari baje benshi cyane aho bari cyogenda batwaye ibintu birambuye ariko n'abarimu bakagenda gatoya rero mwashirije imigambi myinshi mwashirira amakuru menshi mufise yego ni byiza icyambere babategereje nanjye babateze kandi kuko uko sindizi yabivuze ibi ni ibintu gake wowe muri Israel babisangamo imiryango cyangwa se n'abakobwa uza nk'umupapa ashobora kwibwira umugambi wa bibi usangamo abantu b'abajene naho bashaka kumenya ngo bamwe umunsi bamwe birabatunze abashinzwe n'ahandi hantu icyo ni ikintu cyiza n'icya mbere mwatubwiye ati mwatweretse abo mugiye kuba mukorana amubwirwa muri kino kiyoco
hanyuma tubwira yuko hari n'abandi bantu bagiye kuba bazana amafilme bamupostinga ku rubuga rwanyu. Nama twika mugiye gukorana aba mugiye gukorana muri aho mugiye gukorana mu Burundi hari benshi turafuna naba mwatweretse cyangwa n'abantu Nyaragira ko tubereka ntaraga kumubera ikibazo kubyo wumvise. Okay. Nakina cyangwa oya akunda kwa byo batubwiye Biku bazokorana n'abakinnyi b'amafilme. Gusa ntabwo twaze ko tugiye twateza mu presentation tamusense. Okay. Tamusense cyane. Ni kuvuga amakontra naratungana. Amakontra naratungana rero si byose. Kuko bari hango kira aho tugiye gukorana. Kuko biragoye kugira umuntu aze gutanga content. Nka umuntu kuvuga content umva avuga ati haba hari ngo bagiye kuzokora sebigora. Mu bose abari ibintu mwabwiye tumwirwa kuzokora bari ibintu byose impano zitandukanye. Uno munsi hari kuba hari umuririmbo. Bavuga ati niba ari uwo mwakuye muri kapiye cyangwa mwarose cyangwa kuzamuka. Bavuga ati nk'abandi sinamenyesha makuru. Abatumiye ngabo batumye amafilme tugiye gukorana. Umuririmbo tugiye gukorana muri Nacho TV. Ati ushaka ikibazo dukorera ngaha byose mukabikira. Mugabo ngakubwira ibyo byose mwahamagaye. Ndaguye kuvuga. Ntacho reka tumenye. Uca turonka ibyo mukabiye. Nibaza no muririmbo. N'ubwo sinari ibyo ngo bazashaka muzana kandi Okay, nizira ko cyambere ntacyo reka ndabakeye ikibazo cyambere. Ikibazo cyambere. Bira gire mbaze nta kibazo urumva kwera. Twabaze ibyo nabo bari ibyo. Aho babakana mu gihugu ntaho aho saba amafilime ntaho urumva ngakiko kibaza ikindi kigira kaji. Merci beaucoup. Nibaza sakwishira ntacyo mfise. Reka rero twagiye kigende umwe mu bigeme kugira ngo bashobore kwinfluencer umumenyesha makuru bigeme ari hano umukobwa ari hano n'umukobwa approach panisme abimaze n'umwanya munini kugira yinfluence n'undi mukobwa nabonye hano ku bibazo za kubaza kari gusa TV show. Okay. Rero urugendo tubatubona basanga ari basanga amafaranga menshi ndengera cyangwa ugasanga barayibikanye mbega namwe uko bizogenda cyangwa ibyo mu gukora cy'ukwatsi bazogira gatatu kansa ushaka kugana mateguye cyane Terus yang tak kurang dan nimba cy'umuryango cyo kumva ko buri hano yose bizamuka iyo y'ikiganiro njya gusaba amafaranga bituma tudatera imbere kuko hari n'umuntu wigeze gutumira ati ndafite ubuzima bwacu yabwiye ati zana igihugu ukabingana n'ukuntu tugatanga asanga uwo muntu amafaranga anyatse ntabwo anayahindura ku kazi akora dushyire umutima imbere n'ubuntu hama bisigaye nabyo Imana ikigeza kiriga muri kurakora imigambi y'ukurakora ikagenda izana ngo umusaruro usumba nimba ari umuntu ava kure n'ubwira ati twasanga aha n'aha dukora Yego cyane ubundi akurikira kabiri uri hafi abandi twegere ngaho imbere kugira ngo tubaze ikibazo wagira mbaze
kimwe gusa TV umwanya mwinshi yigeze gukora ibintu nayo ariko arabikora aho ukuntu bashyira imbere bamwe mu bo bariko barakorana nabo ngo kubera yuko ese namwe ntacyo TV uko muzo bigenza mu gukora yaba muzobona ko aribo bakenewe kuja imbere kurusha abandi canke bose bazogenda ku rugezo rumwe nk'uko bose n'abandi icya mbere ikigira kabiri mwakivuze kuko nitso ntiwoshobora gusaba umuntu aje kumusaba akazi ngo aze kumusaba amafaranga mu gihe nawe utazi uburyo bwiwe bushoboje turazi ibintu dukora dusaba amafaranga ushutse ugasaba amafaranga kuko niki ariko hageze ku kibazo cy'umutunota udufasha icyo kibazo kizobagaruka cyangwa koko muzika muri ubufunguka nabo mugiye gukora nabo muzoba ari ubufunguka cyangwa muzokora ku ruhande rwacu gusa ikigira gatatu naco ibintu ugiye gukora murabikunda cyangwa nuko gusa mwavyumvise mugomba kuvyikora hariho inuma zibiri hakaba harimo n'umutima bisigura ko hariho urukundo muri ibyo bintu nitwo tuba tukunze ikindi nacyo umukozi cyangwa yaba umukozi w'amareresi tuba kumwe n'uwundi bose baba bari mu kazi bafata umukozi bakamukisha uwundi aho uzi ushatse gusambura igisata cyawe cyangwa ukamubwira ko uyu mukozi ari we wese atubangana ikindi nacyo wavuze ati ngo tuzokurira abapromoter cyangwa nta muntu n'umwe yigeze akora ikintu ari wenyine adashyigikiwe cyangwa adafashijwe ngo agere ku ihane dukeneye kwiga urukundo no gufashanya twese hamwe n'abapromoter nitwamara kugira wa mutima w'urukundo ndibaza yuko ihaniro twe dufise ko tuzorishikaho kandi byoroshye igikuru twasaba muri bwenge n'ubwani kutwereka urukundo manake tukabikora Merci beaucoup, manager. Turacasigaje ibibazo bitatu. Turafise ikibazo tuza kubazwa na Thierry Promoter, turafise ikibazo cyo muri Akamo TV, turafise n'ibindi bibazo bibiri. Reka duhere kwa Thierry Promoter atubwire ingene azofashanya na Show TV mu kuyipromoting. Ingene uzopromoting na Show TV, c'est pas juste abantu benshi. Yitwa Thierry Promoter, nkaba nigenga nyamakuru n'ikindi ariko ndemera ku mbuga gusa. Dufite ibibazo bibiri gusa nta si byinshi ariko cyane cyane mbambaza no mu gihe cy'amakuru nshasha. Izo ngeso nagiye kubarira. Iyi strategy ufitiye abaforowazi bakurikirana n'amakuru cya TV. Mbega niye target ufise muri wewe, niye target ufise kugira ngo ibinyamakuru cyane gishije ku ntambwe. Ikibazo cya kabiri ni kuri manager Bobo Box. Mbega wavuze byinshi yuko ntagusinda gusiba. Sisi ko nihe ariko nzi kumva gusiba cameraman n'abandi n'abandi bose. Mbega gufata akabanga uzonka izomara y'ibintu n'amatutsi. Afuze cyane. Merci beaucoup. Ikibazo cya mbere ni ukumumenyesha amakuru wacu. Moi, merci beaucoup, Thierry Promoter. Hama, nk'umujournaliste, umushasha mbere ntacyo TV mugabo narakoze nkora mu yandi ma-TV ariko kubera ko ikibazo cy'ishuri sinzi tugura mbanza ndahagarika kwanza kugira ngo mbanze nite ishuri hama rero nagarutse kandi Uno warahejeje? ya narahejeje kugira ngo ndoba usura ugenda hama strategy nzanye icyo nemeye cyoco ni uko utazigera ibiganiro byanje tukazana vibe biraza of course kandi
sinzigera gufata nabi abantu baje kwicara ibiganiro nako byose bajewe ariko umuntu wese icyambere n'umukobwa yigubwira cyane kandi ndiyadapta namba ya simu oya nibo misunderstanding mu byo navuze oya kandi ndiyadapta cyane ku muntu wese zonyorohera rero kandi ndabize je vraiment ndabiteza Merci beaucoup. Reka tugigwe ko Akamo TV mubaze ikibazo mumenyesha amakuru ibijyanye na bonda ibanga haniniya n'umukoreshwa n'umukoresha agira hano irahari nakoze cyane reka twakire ibibazo biri bya nyuma kubera turacafise ikindi kuko tugomba dukore sigaje ibikorwa bibiri tugomba dukore turasigaje n'ikindi cya surprise cya gatatu reka tumanze twakire ibibazo biri bya nyuma Akamo TV karibu cyane nta kibazo mfite n'urubanza byinshi babivuze ariko ndababwira ati ibintu tuyaga uno munsi aho kwabwiza baba basigara cicara ngo byari biri natubwira ngo tubire nyamara Ishap TV babaza nari kubaza na kitu nyenda gishyira mu hererano ariko bafata ndega muri kitabo bari kwimba kwazoza reka nzogeramo iki hariho ibintu 10 ibinyamakuru keza kuzotera kugira ngo tuzoshobora kubona kazoza rero sinobwira ikibazo kurira intererano kumbure niba mu amazi n'ibintu cyane yaragiye kugira ngo ushobore kuraba muri mu bintu 10 ibinyamakuru keza kuzokoramo nzokoremo nka kimwe cyangwa ibindi kugira ngo ufatikanye n'ibindi binyamakuru biriko birakora muri make cyane icyo kubera ko simbiza yavuze ati muri iki gihe turimo cy'amatora cy'ibyo gushyigikira urwaruka bashobora kubona ikintu kirimo ama-views baca gucibwa yesu ni byinshi ushobora kubona birimo ama-views bishyizeho ariko uza gusanga byanditse ibara ry'igihugu cyangwa byagentegeye gusa ibinyamakuru cyane ariko bisa ko ari ikinyamakuru cyitwa izina ry'umuntu ubwana umuryango hamwe abo bose boza kuvuga ati kijya kinyamakuru n'izina ry'umuntu kandi sigura yuko nimwakora ibintu bicafutse igihugu n'izina ry'umuvyeyi n'umuryango wanyuzamo ucafu rero kugira ngo kinyamakuru cyaniranguye kizoja no kubindi binyamakuru turakora neza biko ndaterera mu bwana kazoza ndetse kuko namwe kuzora basoma ibyo ibinyamakuru tukora kugira ngo namwe mutere mu bwana kazoza Merci beaucoup. Reka twumvirize ikindi kibazo cya nyuma kivuye kuri CR7 yambaye ingofero ariko ni museti karibu. Merci beaucoup. Mwaka mushasha mwese ni Mael Kiramu ikibazo cya mbere ndakibaza manager mu Burundi turatafise abantu bagusanga wicana uri twakora ikiganiro naraje ngo muri kumurakora n'ibiki ibibaranga byanyu ni ibihe amanager icyo kintu kugira ukigira abakozi bawe bagiteguye gute cyangwa uri muri babandi ubise umukozi wabo yafunze bataja no kumuraba ikibazo gikurikira twamaze kumva yuko muzozunguka intara zose tukaba dufise abantu bakiri hasi cyane babandi usanga bafise umuziki umwe ariko bakawuvugiriza muri telefone yabo igihe bafise carte mémoire muzoba mugiye kubasaba utwo bari bafise canke muzoba mugiye kubaduriza vya nyavyo kugira nabo ngo bashobore gutera imbere akarimi kavuga ngo rero karagororoka twarabonye ibinyamakuru byinshi ngaha mu Burundi bya Arinye byagiye bikora neza cyane kandi abantu bakabikunda ariko mu kanya nk'ako kuburumbya turiko uzabumva ngo ntibiki hari ukamengo n'uburima bw'ibikoni baba bakriye kugira ngo umuntu azaraha igitunguru yumvise bimugamiye acaterera hariya
namwe ko mbona mwamaze kwikwiza ni nk'uko nyene bizogenda ni ukugira mugire intega bizoza cane ariko ikindi mwateguye kugira ikinyamakuru canyu kizorambe. Ikindi naco ndabaza nti abantu benshi b'amamanaja baragizwa ko barongora inkumi baba bakoresha canke bakubana ntabwo mwawegerana inkumi nyinshi havuye mu bwobanje nawe muri ivyo ngo ntuzohakura wirukana umukozi w'umukobwa ngo nuko yakwiye koko. Merci beaucoup reka ndabishimira umwaka mushasha. Yego cyane amashyi menshi kuri uno muntu ndaza kuvugana na manager abiyumvire ko muri babakinnyi bazokina filime kari usanga bishyuwe abakibazo byinshi seka ngende n'ishuke rero kushaka kuze mu Rwanda rwo tugiye gusahura imana ziri hasi icyo zifite tugiye gushikira no tugiye gusahura urumva icyo cyambere navuze cyo gutwara ruguru kugira umutima w'urukundo kuza gufasha abantu bakora ntabwo tugiye kurondera abaririmbyi bari nitwamusanga yafise umwana gushikira birumvikana kandi urazi yuko gushikira umukatera no mu amafaranga ushobora kudukorera ikintu runaka kandi kikamufasha neza ariko ngo abakobwa gusa gahura bwa mbere na mbere wumva yuko nacyo TV aba haya ni famiye urabona baracara abana cyane sibone gusanga mbere kwisi hariya mu abari mu kazi byo kuba ntabwo aribyo bizaba binzaye tuza turi muri business yo kurondera rero cyane murakoze nizere ko ata wundi muntu twanyiganye ijambo nta muntu yobaza ikibazo. Yego cyane karibu umeze neza nanjye rwose sangi n'umukinnyi aba ndavuga ko nzidera no ari ikibazo ikintu cya mbere mwavuze ko ushaka kwishyura inama ushaka gufasha inama abamizisiye cyangwa abaririmbyi babe abaririmbyi cyangwa abakomediye cyangwa abakomediye ariko mu Burundi dufite ikibazo cyane hano muri Afurika y'iwacu umuntu afise agatima ko ashobora kukurangira inzira akakwereka ati iyi nzira irashika hariya ku isoko mugabo wiciyeho akagaruka akabaho ati gute hano mu Burundi turafise abantu bakoze kuvuga ko bari barubakiye amazina ku mamedia runaka n'amativi online runaka ariko abo bantu bakaba batakibarizwa mu bantu nyere basi kuvuga ko bakina filime cyangwa bakina komedi uwo muntu ukamuhiga ku rubuga rwiwe ukamubura icyo kintu ntacyo TV bijya kugitorera inyishu cyane mbega inyishu itorwa gute kugira umukinnyi ntibisigura ko uwo mukinnyi azokwama akinira iwawe gusa ahubwo umukinnyi aragira urubuga rumwitirira akagira YouTube akagira TikTok akagira Facebook account yiwe page ku buryo basi umuntu wese azarabona iryo zina agira n'ahantu ushobora kurugira umurosheshe avuga ati ndashobora kurondera naka ahantu k'urubuga none mu gihe uwo mukinnyi mwamuguriye izo mbuga zose muzamuramuha video ushobora gucako kugira mu bushinge nawe agere kure mu gihe nihagira akantu gato kabaho muri timu yo mu gashwara azogume aboneka canke azozimira rimwe acajyama nka baba urakoze ikibazo cy'ubyoroshye urinze kuba umunyempano ushobora kuba umunyempano udafite urubuga rwawe rugurara nka Facebook video ushobora kuba ufite Facebook y'iwawe ukaba ufite y'iwawe ugiye uba ufite kontra then ugakora iby'iwawe bitaje bidahuye na kontra nta muntu ashobora kuguha video bitari muri kontra biba nuko kontra iba yanditse murakoze cyane reka ndabashimiye abanyamakuru mwese mwashoboye gushika muri kino kibanza ndababwira ati ni wa mwanya mwiza rero
nko gusaba umuntu wese afite kamera yiwe ayegereza imbere, umuntu wese afite telefoni yiwe kugira ngo aze guposta iyindi content yegere hano ashobore gufata kino kintu kigomba kibere ngaho. Hano turafise abamenyeshamakuru bagenzi banyu, turafise abakameramani bagenzi banyu bagira barepresente ko bongere banabasinyishe contract, c'est-à-dire que iyo contract ifuza yuko twese tuza kuyibona ku ma platform, muza kwibwima neza, muza kuyizoominga, reka tubahire kugira ngo bashobore kutwereka abanyamakuru abahe na contract. Uno mwanya tukaba turiko dusinyisha contract umumenyeshamakuru kazi yitwa Beka. Ini Ntaco TV aho twakiriye Beka nk'umumenyeshamakuru azoturondera ibiganiro amakontent akomeye cyane. Uno mwanya tugomba twakira n'umukameramani wiwe aho tuzobabona bazoba bari kumwe kenshi. Ni urupapuro rugira kabiri bisigura ko rumwe ararusigarana akarutahana akagwereka abavyeyi akarutahana muri famille, urundi nabwo rusubira muri kampuni. Nibahaguruka. Tugomba dusabe manager yuko yoha konta mu maboko umumenyeshamakuru kugira turonke agafoto keza mu maboko. Ikindi naco niteze ko abakozi byo gukorana kandi maze kwibona kuko ntabarayigoye bayigo antamba n'ibyo baba bisigaye ndabasaba natwe by'abanditsi n'abanyamakuru tufata na video ya postinga atusanga twabunije mu mashini yaje kandi deplacement yataye twese abatugira amatima y'urukundo kuko dutangiye umwaka mushasha dutungana urukundo n'ukuri nize kubona mali possible muzaba mwakoze ni gisabo je ndabisabira cyane Agafoto familiare, abanyamakuru, abakameramani baje inyuma, muje ku makamera, abanyamakuru twakira